Easy boy. Oh, moving to the exclusive one, as corner exclusive. Dun, asa na pita? Albert, respect. Black dog, black. Black. Ito, exclusive division katong mga naga-practice driver mente. Ayos. Mga Bad Boys Racing Team. Bad Boys Racing. Papaya Speed Racers. Oh, relax ka boss coach, relax ka coach Asyo burn lap. Papaya Speedway. Speedway nandiyan. Nandito pala. Good luck mga bro. Bad Boys Racing Team. Baka naman. Wala. Bigay mes. Baka naman. Oy, gwapo. Ganda. Gwapo nagnood. Oh, let's it. Papaya Speedway. Wow. Wow. Ada dito dulu, gwapo ka dito dulu. Ombak dito. Oh. Ayan, Speedway. Wala. Wow, buting boy. Jalan. Albert. Albert. Punta mo sa tree. Last gaming. Apsan niya na stick ba? Boss Albert. Apsan yung apsan ba? Ay, natumba. Quick yapon first. Boss Albert. Albert. Hello. Oh, ya, palungan ang tayo, palungan ang tayo.
Boss Albert. Ay, ayos. Ayos, Bert. Sabi bay. Ay, Survive. Ayos, ayos. Sino daw ka to kayo na? Sino daw? Sino daw? Ha? Akik-tik. Sabi. Albert. Boss Albert. Ayos, 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 ayos. Andiyan lang malaka. Aja. Ano mo? Ayos. Tangin triple. Aljun. Kira dol. Kira. Ulaw kayo ni, kaya naman ang mga nagan, mga medyo out na kayo. Yung mga magsunod, kami na. Okay ron na. Ano ni, Mo na kung ano. Busy man gano'n. Boss nap. Busy man gano'n. Dol, congrats Dol. Ayos. So, yan. Napakaganda na laro ron. So, nanalo si Quick sa exclusive division Pantra. So, congrats sa'yo Quick from Papaya Speedway team. Ayos. Ayan, congrats sa mga sasali, yung mga tropa natin, sina Indo, Albert, EJ, and Aljun. Shoutout sa inyo. Congrats mga bro. Congrats. Ayun, okay. Ikaw Dol, kasama. Biyay ka Dol. Adlok mo ngayon Dol bay. Adlok. Loh, maraguan bay. Nagbabagay yung sa mga motor ba? Si Quick yapon. First. Ang second, si J-Boy. J-Boy, ikan. Yoy. Ikan bay. Lah, parang glass pa ka to boy. Sika lang ikan. Ayos. Ang six, si Aljun.